hostel hangba yarani mafam sida hojik kanna suri hojik sari ba mafam se apa bare ga diko WhatsApp te message hasan biro call dok som biro WhatsApp ta si jinga sing chalo ma phakki deni si jinga sing chilo lok thoga oni sarakki deni ko si ge mafam sidana letrun bathroom sakhum ke ka oi ba ni hada stair ka bam ani legi amana sida leira hi unga ka khatpa di meno sida leira ko si ko them le kai gi da meno sida leira dagi melene muskul na da leira melene muskul leira melene muskul manakani mero na sida ko them le kai leira ro bidani ko ising yon bam dani jasa anga aduga si gari se pam bale ga chulo bi bayani super s ni mamanam ho thadok charani ko yum sab thap sang ga da ni hostel sab da 70000 da se thonari ba gari ni ko si to si sari si jing ga si dor ka do ne mafam gi so wi sai sa 32 oi ni ko pa ko se ti si sang ko sina 55 60 mu lai na kan ni punna aduga sina latrine bathroom dai ba yare sida latrine ani gi pa ba ni me ko sai sta adol apam le ga du ka la ga ne kamai to ba kamai sa ba adagi hostel gi chai ma pa sida reading room oi ba yare ngang ke lai pa hang ge yare moi like tuition to je ge su ya ni si su ka am sorry ba ni 24 27 ni sida si sa hai ma te sina sida sa khum oi da sun to ne adagi stair ka bam si ani oi ni chida ma ga lai re aduga stage da ma ga lai ya stair ka bam se ulak ke ko stair ka bam ma so si jing ga si dora kan da si da ma ha pa ke ni so gi area sta a so ba ma adi mai ga do ba kang gu da na trang gi moi po sai porak pa nuai na ba na si da ma ga sa ra ke si jaga si da aduga si gi manung da uri ba ka si chu thamba ya ni si su 16/17 ne si ka si su si pu nung pu chu lo thok ki do ni si dai ba manung gi po sai sing si su 16/17 si su ka yam chaw si plaster to ba hori ko sandre fiber nung ba loi thamni wifi free oi doi ne aduga hoje ni stair ma sara ka do ba si fam se la ka de ba si jaga amung thari se lok thoga stair thama ka do ni si su to jaga sem saw ne asi gi sat ama uri se yum se asi bok ne si pulap se si ka se ma da ne plai ani ni chale phuni pangi je phuni pangi ama sonda phuni pangi ama ado adegi na phut mari gi tharak pa do na si bo da ni pan chale son ni pa la ne sona kan da 32 mu phangya sona kan da 32 ade sidegi na si bo na 16 sigi yo so bo da 16 phangani ba si bo 16 ade sidegi bo si bo la ka do ne asitena plai se hu mu thara ne sona mu kha chaw ba sidegi apa ambale re ga de laksan biro ana si koi ba de iso hostel nga ta ni amena loi mak chai ma pham se di boarding nga ta lei bani na ma pham se kana sari ma sa pham se ngai tri kra do thap kana suri mile de ma lai da to se su hostel am lai da koi ba da de gi sta tuition to bom lei ko se so se na dr romeo gi yum lai da se da dama am clinic su lai da nang nang sonda me la ko ni ko sa ge to ai hang ma sina me ta ka do ni si hostel ne di si akoi ba se adu gi da piba gi boarding du sa le piba boarding ne resta akoi ba se ma hostel ga ta ne adu gi mukta gi su gi udi mukta gi di una ma na khang yeng phang de boarding le ya adu gi si gi boarding se maming kai ko gi khang de sta ma su go ne sta su ma le ya boarding nang nang pa ma pham ni ko WhatsApp ta phone tok sam bi pa yani contact message sa sam bi pa yani una ba yani kamai sa ba ta na ba ko pa se mi ngai manung da ta na ning bo ne partition khai ba khai da ba adagi jing ga khar ga ceiling tha ba ko pa adagi da mak ta ne la tha ga chare sina hayeng sa ba lo kan da sai ko le ha do ha da na ba ceiling tha ho ba ko pa angang khai na lei ba da nungai na ba adagi lechin bathroom kamai sa si ge kam mong da sa ba kam chang ba nungai ga da ba
hostel hangningba mi leiragadi yani oza aursu yari school gi adi sidasu ka lei ko sisu dum yai samgala coaching sing dorsu yai si syntax ma ta thangala ga ngang sing gi sina ba nungai na tham yani syntax ahum mari lei syntax mayam lei mata ka thanga pa yum gi do sida syntax ahum am chu lei ra siloi mata ka thanga ki ba ya saraga security chu lei ra ani tumaga security hui aso wanim lei ra mi la pa khona ba mi pakchang chang ba ya de aduga sigi jaga asdana kano sarage stair ama sarasi laksam biro akadoba leiragadi pam leiragadi matang matang update chum pirake ko hek sablo ra kanda